abrantie kin otumfo nana edinya bebe na ade nim no eno no say ye dinimfo ni to screen so ma yetiefo ni ahwefo ye to monim so mommoye na abusua ne police fo edin kraba say omohwe abrantie no say enura nwumre mahomachim ho na reports say ko bi ko pm ewo police station say omohu body bi ewo every side ho nti police ne abusua ne to anamon say police for adwuma ye de captain akwaba say nti say adwuma ye omo asem no mokoma ne kositire nti omokoko hwe body no na nipo omokoko hwe no captain say body no etwaja atum ya hye no ni ti ne kon no yetwa na ye de rubber achichire no oni abusuafo ni din koma even though police nyan confirm ye onzo mo de eso mo ye more test asa no maba bonti aba be confirm but oba abusua ne kaka na hwe nkomo na edi ekoko so na so mo hwe abodwese na eso mbano ese omo de hye no ti ensema ebobo bana no but msesi obrikuso say ya briwa nti arehosem ayeba say yenua na okra emwa say wonhye da hu nie ka ohun picture de ozo ohun picture hu nie what kind of Kesbin no ba pa Kesbin TV sha se foforo no wo ho pa ya na asem na areho na se de asem ni sitie no anodin se with the misika ma se fa bo ame no binya adwuma na matwenwa abosume ba miensa nan afede mo ha sisika na ready brabeje okoya afede yantene kabiem yantene kabiem pat modi ho nadafo etise nua anya adamfo kekewu omotise nua maybe say on so many occasions amakwa akra omutimi frame senior yenkotena Vegas wo kwabenya akojo ho kakra na me no mo no Enoch ABJ na hwe na so da kan wo akame papa ewias na yehu ese no panyifo ba mu bu yese suru di oben wo no ebi ena ato yenua ketwa otumfo nana eye kin na enye easy ede ma abusua no na captain ne yire a odine ni kire Germany so kowo so na yire police ni enye easy nti abranti ya oda eye screen so omomo ehwe oya asantokotoko chitani kese pa ne dwumadie ba kwa na odi edema asantokotoko ne se edu match games league games na se games akotoko bebo baba ya sports stadium eno na make kan so ne abranti bi wo National Sports Authority efe ni pepe omienu bedu stadium ono mo na na ehye pitch panels no she pitch panels bibia kama oma kotoko bobo kura sebi kura wonsuase a captain akwanya wo beko na onua one no problem iba ne ntema namso akofa sa nkwanhia wedi aba no omutuko akohwe kotoko match bum omoba sikumasi no mbeba omoda dan ba akum omodidi bom omoye bibia bom na wiase na otena se dwene ho a onti ase yenko eye Taifa police station eho ena ensem nyina no ewo yenua Yausanogo wa unua ketwa Yausanogo ono na yeni ni din komo e de free eye Taifa police station efa eye asemia
ene uwa Asante Kotoko abusuo ma supporters ni nyina obi aboto of course adani suni areho ewa Asante Kotoko chitafo nim ya otimi nka anwume ye mu akwaba Jibo meje one afiefo nyina na obi ahoye de oh nyame adom yawo ensem na ekoso no na ase ama obia obehwe eye zakito animu hwese obedanim a otum se eya asema ahye obia so achese yedwene ho a yente ase se ade ene be masa ase wiesi se enyefa na wugina ena de na ekoso ewo ho Jibo se fie de ya ba bedru eye mayira mpotemu no ho ena eye ken anase na nakofi ya obi enim te oye immigration officer na ta Kotoko eye chipeni no na busiafo ne kakra bi ewa asem free Monday no ye bi akira ba bi fi enne ya tete entema eba no ani ensheda enye abia ya de papasa ni nso no bende ka muda kino te abata enti ewa wugina de na ekoso boyemu ende na ekoso because ensem na yetete no anoden but u ben we die na wachirichiri mu ye alright Jibo de ten fe ajoda na yin na nya no tete na nakofi ye hu na kira fan na o she ba bi o tina na ke ba bi e ben no eye Taifa police station and at the Taifa ben ho kakra nti ye hu na kira fan na de na kira tese a police for aso abran tv se almost se ono na eni ni pa oni di nkomo etwato nti na o ekyiremu a ohia ni twato nti hwe obi dia na ho iko Taifa police station nene ono ene ne nkontafo ne wo fabia na ye wo nyina no ma cheka police for etoto abantena no abantena ditumu ampa omu na nakofi ya wada ya chese etwemu no nemum one ne edi nhyiamu a obi apen be di afai nti so kato ho ni di mu dia na oboa nti onhu ni di na police for yo nti di asemachi ama police would declare no say we are missing person ya na ya hwehwe no a fine na kata no nyemu eye adwoda no abranche no we for ba sen kom bete bill e dia man sense ya police for fa no kwasi ada no so ya nya bill amfa ma no na enra otimi kopie mu e wo court ka say a police for nsan fa no kwatuna ba kokum na 23 nanka nada sem sa no pai ena abusia no enya na ntie say a police for mu eye Berekuso side ho no ebe baby a mo munim nka kakra no baby a GTV for motawa ni si no o makofa body bi dia akoto eye police hospital nti abusia so bo ana ko he ko na kete ye hwemu na eyampa yenu ya na kofi na sabi amimfo aye ne bone agene nkwa ade free ni nse mo mu wie no o ma nsa fa body ne kura nto ama abusia na fa o ma dia nkosi o mo sai twaja ebe tu ni mu a tete ne form no ahye ama tete wa woni na kofi de hu na na ohwe ni ti na ohwe na no mfemfem no a na wo se ampa abanche no na da ho a tete ya gene nkwa dia free ni nsemu a ya fa so etwaja ede atuni mu no enti no ene ma ye bo na de call police ye hospital much ho ko hwe ya busa fa ni tu mu se ampa o modi hye no a na obi agene nkwa ede free ni nsemu ti fa so bo hwi ye de ba ye Taifa police station ebe bidin komo kakra na police wanna say FPD abusuane betimi akona sei nhye ohu bia ne bia ni a ombesa so afrenti Jibo menka mane mo amanfo kusane ade dia me ko hobi me hobi abantie no abusuana agia tum se yampa omode hye no na ne nkwa afri ni nsema nimfo asanso twaja to ne mu ahye no obi anim de ode ye ni pakwa otimi edi ni sa abone ya tisa asemne din wiase ba kwa ebaye ade enchene anti asema na senye se wiasem ne wo enti ya ze body ne wey body no esanse nem kwa training semunti na a police for ne ko hu so ai enti no omode ato eye police for much hono
ewo police hospital ho nti body ne de ho na ewo but omo de class ama abusiafo ne say e baby abusia ne person be body ne bia no betumi aba na omo aba be hwe memo aban hwehwemu nyanyi de emse hwehwemu no beto akoso ana tete atimi aba abanti a sabi say ya fa na say o suspect court for na police for the kano abanti anything ni any bright ya chese community mo a onena na for pa chese ka so ni o pa amafo so say eno na bia obi ahwe so edi ne bone tane hunti abanti afanta bright so Taifa police station the man no court the man no o hono ma abusia no ebisa asem so chikam ya yebeda se yemfa wonsia se bibia ni wa de beka ho ana obi fufa de beka ho bedi kaka me de beka ho ne se yenim se oyawaba ene ade de bata se na kudi a police for instance so de ya and complicate a police for investigations ene ade no ya kan na ya shey na ya kan kaka se de ya abusia no so omuni ya bebre san se de me de mani hu police station one day no kwenya me ni abusia na ni abri ye pa de wa ebia obeye boni bia for mo kwa mo no omono so e de be fi si papa san abanti na nkan e woni mu a na anu ye ni kushia o baby o se be na o twini papa sa ni kushia baby agi ye ni a enei info agi ni nkan de fi ni ntanta ma ya intina sa ni braba inti ya na ya hye nka fa mu yi ene ya na moto fa sa mu ya ni ya hye ni akara. Okay, yebeda se yemfa wonsia na se me da ki fa da se pa yenua ya osanogo na yeteninka e de free Taifa police station ho na yenua kin amwa edia bebina de nim no otumfo nana ne sensem no ho na kopie aje so densem